Sedmogodišnja Milica iz Čačka dugo je živjela u svetu tame jer je rođena potpuno slepa. Slike je stvarala samo u mislima i nikad u životu nije vidjela svoje 3 sestre ni oca Zorana, koji je svih tih dugih mjeseci činio sve da njegovo najmlađe dete progleda i u tome je uspeo. Od njenog rođenja vodimo bitku da pred njom zablistaju boje i sunce. Bila je slepa zbog katarakte na oba oka. Zahvaljujući novcu koji smo skupili, zahvaljujući dobrim ljudima, pre 4 godine Milica je otišla na operaciju u Rusiju, gdje se vid vratio. Ali njena borba za potpuno ozdravljenje je trajala sve ovo vreme. Bilo je neophodno da ide na terapiju u Novi Sad, na stimulacije vida, kako bi očni mišići vratili svoju funkciju, kaže Zoran. Ovaj otac heroj ostaje sam sa 4 ćerke jer ih je majka napustila. Teškim i celodnevnim radom za trimerom izdržava svoje princeze i pored svog tog truda nije mu dovoljno novca da plati Miličine stimulacije vida u Novom Sadu, pa su dobri ljudi širom Srbije, ali i dijaspore, pomogli u lečenju ove devojčice, a najveća nagrada za njih jeste Miličin osmeh kad je po prvi put ugledala svijet oko sebe. Stimulacije su na svu sreću urodile plodom i po njenom ponašanju shvatili smo da ona sada potpuno vidi. Uspevala je samo da otvori vrata, izađe u dvorište, priđe sestrama, uzme igračke. Uradili smo analize i shvatili da je moja Milica progledala. Ona nije mogla to da nam kaže, jer iako ima 7 godina, još uvek ne govori. Ali volio bih kad bi mogla da mi ispriča kako su protekle te njene prve godine u potpunom mraku, rekao je Zoran. Išao sam u manastir Ostrog i pomolio se velikom svecu. Kad je moja ćerka u pitanju, desilo se pravo čudo. I dok sam god živ, zahvalan sam Bogu, doktorima i dobrim ljudima koji su mi pomogli kad je bilo najteže. Ljudskost je nešto najvrednije i zato ću ja svoje ćerke da učim samo da budu dobri ljudi koji također pomažu ljudima koliko god mogu, naglašava ovaj samohrani otac. Milica će ove jeseni krenuti u specijalnu školu 1. novembar u Čačku. Sa verom u Boga nadam se da će sve biti kako treba i da će Milica progovoriti.